mukama balebisekulu n'embabazi abamusinje mwekana bayirisomesha anobusinge bwarambulenge kweza k'omuntu wena bulinde emitima yanyu n'obwingi bwanyu tine Ruhanga. Omukolo gw'okushaba n'okusiima bakora kanisa ya St. Luke Kinona Kidikonale. Venerable Emmanuel Munyaneza orisaba dikono w'obusaba dikono obu niwe yayebembera okushaba. Utatina ago kubarahanga kwine nabwesho abeje mwena yimuri nabo twashabira nabagyo mashomera gandi tubagira ngo mureke kutina mweshe n'umutina ki kurwo munasare obire nokore bizamu waiza primary wakore bizamu wazo senior 1 wakore bizamu hatoriyo noza kwika kore bizamu bya senior 4 oturano ekore bizamu no bika nabwesho nabwo tugira ngo oreke kutina abazire bakozoro mu rumo gwabo government yakoro mu rumo gwayo ekanisa namaramizo gakore mirimo yago. Honorable Amos Kankunda umunyishenjero habwa Rampara yashaba beji kugira amasikomi bari kora babase kuhikiriza ibiroto byabo. Kandi simu yeri zoba babiriyo kugira ngo tatina abo kubandiniye bariyo nibaza kuzomba buzo kuko bire kunjima haze mitima iyo mwana woriyo kwa hero abanoteka teko tumere mnaza kuzamuni imbere kamwe bora kutina okwikiza kwa kucengera banani mbahamya nikubagambira ngo tatina abo kwarangara niwe. Martin Kananura wahumwire mirimo y'obushomesa niwe yabaryo mugenyi mukuru wa mukorogu yahiga beji kutina Ruhanga. Nabani mbahamya batatina besi gebe bashomere bashomesa babo bashomese ukechikuru munonga besi gebe Ruhanga abo kwarahanga bamba buzibwa naja kubara nabo kandi nshabira n'abandi bona abaryoko aba senior 4 na senior 6 mashomera gandi nangwa na P7 nija kubizwa muhergo kwezoku kugira ngo batatina besi gebe Ruhanga. Ndagire Grace Tweheyo ori mukuru w'ishomereri aine byashobora kwa beji betebekanisize bibuzo. Tuze mu kanisa wano okusima nga twebaza mukama ababereddewo n'abazadde baabwe kuba babateeka mu ssomero abamu baliyo babaleeyo okuna abalala ey'omukaaga so nga tulina okusiima mukama olw'ekisa kyatadde ku baana abo n'ekisa kyatadde ku ffe ababadde nabo obudde obwo. Abeji b'ekyakanani baza kutandika ebibuuzo byabo 2013 okwezi oku bita basinya ya mukaaga nibatandika ebibuuzo byabo okwi11. Ahabwa tayari Western Susan alina omukisa omuli Rampara.